Huyu mtu akauliza, hivi husababishwa na nini? Unadhani wewe hivi vitu huna kabisa, lakini watu wengi hawajui hiki kitu wanacho, lakini hawakijui na hawajui ni madhara gani ambao anasababisha hivi vitu kwa mtu ambao anaumwa hivi vitu. Au mtu ambao anaumwa hivi vitu ni njia gani ambayo anaweza kutumia ili aweze kuepuka na hivi vitu. Kuwa nami ili niweze kuelekeza jinsi ambao unaweza kuepuka na hivi vitu hata kama hujawahi kukutana navyo. Kama wewe hujawahi kukutana navyo, gusa kama mapua yako mawili hapo, yaguse kidogo, yakandamize kidogo, halafu ziangalie kwenye kioo, utaona hivi vitu kabisa vimetoka, hata kama hujajaribu. Jaribu hapo uone, utakuja kuniambia kwenye comment. Sasa kama unataka kujua ni madhara gani au ni vitu gani ambao unatumia ili hivi vitu vitokee katika mwili mwako, comment hapo ili tuendelee na jambo lingine la pili, ili uweze kujisaidia hivi vitu kama wanapitia kwenye hivi vitu. Like, share, comment ili tuendelee kujifunza.